Kumzalo in a V, Amtaki, Chige, Agisani Solo, Ketonikini no Mukubidi. Ishi Ayeghiqha Sutsa Kithe, Akoto Kami Pitsni. Amtaki Toku. Asazani Solo, Agents Friends Presi Sutsa Kithe no Picuno. Polen Rakula, Adoksha, Atsala Rumo Veku Gongno, Agoki Tomola as Kakavai Ipi. Polen Rakula, Agoki Kumzidola, Akijiu, Ena, Akushulau Shaku, Vistula River Ipicuye, as Hilovena Itihe, Inji, Chirikala Ani Ipi. Ena Tia IMGW Mpola, Hydrologist Shaku, Rigors Walijuskina, Agents Friends Presi Sutsa Kithe no Shupevai Ipi. Polen Rakula, Agoki Kumzidola, Akijiu, Ena, Akushulau Shaku, Vistula River Ipicu Hippoye, Kilometer Ketani Lucky Shani Ipi. Ena Agoki Hippoye, Baltic Sea Zerla, Oilogeni Ipi. Etagi Polen Raku National Weather Agency Mona, Mucholani Salolono Picuno. Polen Rakula Azuchilu, Kahave Kugongno, Timikto Mona Alchim Lavena, Kakini Lagi, Toslato Kupukuno Shim Lavai Ipi. Amtaki Tache, Trakani Salolo, Reuters Sutsa Kithe no Picuno. Trakani Salolo, Nigeria Raku, North Central Nigeria. Amizu Hapucheku truck Yegiklu Lakingo, Timiktomo Hapucheku Yegiklu Laki Kutsul Vecula, Amizu Tipolono, Ami Ipericuna, Yegiklukma, Pitivai Ipi, Tilena Eno Tie Nigeria Rako States Disaster Management Pono, Shupevai Ipi, Tilena Timi Lobidi Tache Akuk Havai Ipi, Eno Amtaki Tache, Takani Sololo, NDTV World News Sutsa Kithe no Picuno. Israel Raku Wishimiono, Gaza Strip Yegolo, Jabalia Pulo, Bomb Vesivesiculo, Gaza Civil Emergency Service Mpolo, Deputy Director Shaku, Mohammad Morsingo, Paki Bolomi Timbidi, Vekapitivai Ipi. Etari NDTV World News Sutsa Kithe no Picuno. Palestine Hamas terrorist Walum Congo, Israel Rakuna Agushaku Hipolo, Israel Raku Wishimiono, Gaza Strip Yegi Hipolo, Gaza Civil Emergency Service Mpomi. Timil Hotache Kutu Alkango, Bomna Vekapitivai Ipi. Ado Kamitiu, Zaytown Ipiku Olo, Agi Kamigi, Israel Raku Wishmiono, Bomna Shipsavitse Ipi. Tilena Zaytown Langochiku Tim Lakino, Reuters Sutsa Kithe no Picuno. Kuho Israel Raku Wishmiono, Zaytown La Agi Kami, Bomna Shipsavitse Keno, Tilena, Agi Wal Ilokveke Ono, Timi Kami Venalve Ipi. Tilena wall ilokveke ono, venalveke tim tipakono, panong hapel nena, ketami, panong na kukimu, tim ktomo na Israel Hushmio Msaki Ugongno, panong hapem lave ipi. Itagi Gaza Health Ministry Mpono Picuno, Israel Raku Hushmio ono, Gaza Strip Yegi A Kamilo, Trakani Zololo, Bom Vesivesiculo, Timi Chipungo Akahuka Havai ipi. Amtaki Tache, Trakani Zololo, Agents Friends Presi Sutsa Kithe no Picuno. Morocco Gaku Tata region lo Mucholani Zalolo no Ishiktolo Atsala Igona Hukugongno Azu Igona Flatshive Ipi. Local officials ono Agents Friends Presi Sutsa Kithe no Picuno Azu Flatshive Q Tipo Gongno Timbidi Akhu Kahaveno Tim Chibidi Ye Pumlana Pe Ipi. Amtaki Tache Trakani Zalolo Oviku Zalolo United States Gaku President Shicheku Donald Trump no Russia Gaku President Vladimir Putin Vilo Picuno. No Russia Raku no Ukraine Raku Sas Agushaku Hipolo. New United States Raku President Joe Biden no Ukraine Raku Kupukulo no. No Russia Raku Kakini Lage Tomo Lakaviku Sanction Seveku Tipo Ye. Salanomo ino. New United States Raku President Te Shilkapusha Ye. Ina Joe Biden no Russia Raku Kakini Lage Lakaviko Tipako Kums ino. Kakvets Nani Ipi. Itari Donald Trump no Russia Raku President Vladimir Putin Vilo Picuno. New United States Raku President Joe Biden no Russia Raku Kagini Lage Tomo Lakaveku Hippo Ye. No Russia Raku Kupunaku Liki Kumopu. New United States Raku Wuka dollar currency value ge Aglo Shivai Ipi. Itare Donald Trump no Pono United States Rakumi Kumtsu Vilo Picuno. New United States Rakula Ahunaki Ungu. Agizani Sololo Presidential Election Kikishini Shakulo. Kualana Archipiu Kumolono, vote secure Momo, candidate Dola Kualana, Archipiu Kumolono, Toklu Shikepusha Ye, Ayeghiqha Panong Galveno, Agukila Katave Masai Ipi. Itare Asa Kithe no Picuno, United States Rakula, Sakmeo Kamno,
astronaut space la uchekiu timi khami space kungu international space station lono Ayeghiqha idegam la ke ko kishi panung salve ma sakila pi akupcha shikiulo Donald Trump na akupcha tipola puthuona acha pive ipi Tileno pono United States ga khumi Ayeghiqha la timi kumchung na akiniu shakiu Elon Musk je kukiulo Elon Musk je pipmi veno Leon kuve ipi United States ga ku President Joe Biden na ko tim gisla puthuona acha pikino palikina acha pipmi vekiu likhi kumopu Donald Trump ge acha pipmi vai ipi Amthaki toku asazani chololo Reuters sa gitino pikiuno Philippines ga kulo pastor JKP mi lakhi Apollo kuiboloi ipikiu ye totimi khampela shijemi shipekiu gongno Ayeghiqha no Philippine ga khu police mi kono pa galwai ipi eno tiungno lo asa gitino pikiuno pona itimi totimi kham sas khupni cheni ipi etagi asa gitino pikiuno Kogo police mi kono pa Facebook lo no totimi ja kiu phul vekino tileno panong no pa galwai ipi pas etagi passer tipo no timi kamchu villa pikiu no ni Ayeghiqha kamchu ino ampiusani ipi the honor of the whole universe ipi eno itagi pano pikiu no ni alhonu kishel kiu lakhi ke appointed son of God ke ipi paye Philippine ga khu dayau pugela Kingdom of Jesus Christ ipikiu ko holo ajni to shani ipi paye pana ko ho ki Kingdom of Christ ipikiu vu bunker la itha kelana police mi katanik ni show no pa galwai ipi ena tie Philippine ga khu police mi odola spokesperson shakiu Jin Fajardo no shupewai ipi itagi pano pikiu no pastor tipo likhi kumopu pagola akamla loksa shijekiu timbidi ge galwai ipi itagi police mi odola spokesperson shakiu tipo no pikiu no pano pumuye itihe police headquarters la a lakhila kha thape pani ipi itagi Reuters sa Kithe no pikiu no pastor tipo ye United States ga khu FBI ushmi ona wanted list la paje yesuvekiu tim lakhi ge shani ipi Amthaki toku asazani chalolo Wion News sa Kithe no pikiu no ovekiu pinedo muchulani chalongo tupulani chalolo likhino Israel ga khu gushmi kono Gaza Strip yegelo a khamilo bom vesevets kiulo Palestine mi timi hotso lakhi alkango bomna vekipithivai ipi Gaza Civil Defense Agency kono pikiu no timil hotso lakhi akhu ka have ke odolo tim kuthuye akipikilo itha kelana bomna vekipithive ke ko ipi Amthaki toku asazani chololo cable network news sa Kithe no pikiu no Israel ga khu gushmi kono ta khani chololo Syria ga khula Masyaf province la Wadi al Uyun highway lo bom khami vesevets kiulo Syria ga khumi timi chigaso akhu ka have no timi shigaso ye isavai ipi eno tie Syrian State News Agency sa Kithe no shupewai Amthaki toku asazani chololo cable network news sa Kithe no pikiu no Vietnam ga khu Phu province la asazani chololo achala igona governor pasa paga igona akumto lakhi typhoon yegi ipikiu egikiu lo timil hopngu toku akhu ka hawai ipi tilena ago ki lakhi Red River ipikiu lo akupu lakhi Phongchau bridge ipikiu ipa kekeve ipi akupu tipo ye akotoshi pulache kiu kupu lakhi ke ipi timil hopngu toku akhu ka hawai ke kodolo timmuku ye bas lakilo no chekilo no zlena akupu tipo ipa kekeve kiu lo azu alo ilovena akhu ka hawi ke koki ipi etagi asa Kithe no pikiu no azu igona flat sive kiu gong no timi khamiye phumla na phe ipi etagi asa Kithe no pikiu no pasa baga ikiu tipo no factory ki khamige fuleva chai ipi Amthaki tache ta khani chololo cable network news sa Kithe no pikiu no ta khani chololo Palestinian West Bank territory yegongo Jordan ga khu guthula Ellen by crossing ipikiu logila Israel mi timi kuthu chekiu ye agalam yam polakhin pithivai ipi ena tie Israel ga khu authority mo kona shupevai ipi Israel ga khu civil mi kuthu akhu ka have kiu panak thu ye Ellen by ipikiu la akumla shi cheke ko ipi Amthaki toku asazani chololo tribal media sa Kithe no pikiu no India ga khu Manipur states la Meitei galami arambai tingol ipike kongo State Force Wushmi kono Southern Hills Kangui districts la Bungte Chero subdivision la
Kuki zo mi ko phulaki thangbu village ipq attack shivekyu lo panong na agi tomo amina pitivetse ipi meite golomi tipakongo state force wishmi kono aphu tipola bum vesevetse kyulo tleno kuki zo mi azalaki ninja hall ipq ye vekapitivai ipi li ampel hop mushani ipi tlena committee on tribal unity umpono meite arambai tengol galm kongo state force wishmi ko igona akipimitsve ipi ishesta kithe upadu nongkam zishkimti